miaka 15, miaka 5 na hakuna mahali tumefika. Bado tuko pale pale. Amana bubu awite moroto jwawe ni gutigiria thia bikibiki bonde bakwitha bakigunika kiri mibango mwanya thirikari. Na narua tweja kenda twaraniria abo tonana tatumbothithia a one circle a municipality na tisa kwerekethwe karitwi ikarebe MCA isa kwerekethwe karitwi muntu onde bonda bonda na mbeche che thirikari ri kuma ome no tugwichira uma ome na cha county chithura chio cha bonda bonda thara gwichio tumeata mbeche ka channeled niga kinya muntu bikibiki ni mutethie na titethia muntu bikibiki yake itethia muntu bikibiki na njewe na future yao tuchurimbie kwendeka kenda asra fandi kiejanwa ikudibya municipality no to nikyo ntongeretie menyana ategi kethwa gikundi kya mbere kyagi kethwa gitrimenia sheria ire kwa rain bo kenda bombi kutha bakiona grant ire asra fund turomba kinya president ritwa na ubari na kina Gachagua ibathi kere MCO wetu mbere no ntuno gutura mboto mwapu no tuno nontuno ambani na batyo mboto mwapu mboto mwapu muntu bikibiki no ndibaona ndiri kone nyemsi kale agobatetheria nikenda bomba kuundwa motho mwanya jaja ka batetheria muntu agikwira onto na kujuriria nyongo no itharo na wirigiro inyethero gitarita kinyara kugitora kugitatha nena kanya ga kwaria na everybody iboga no ntu bakwenda sector yetu na tukakwa njara no ntuna nde tukomba gukiri nyanja cietu karibu ya kwariria mantu ja ukazi barabarene ukazi baraba inginya tiba no thimenti tiba municipality ukazi baumite Meru county onte bejaja no ntune antu baba ingi bari na urabiga wa ngici etara kuna nyama teuma aja ne kuna nyamera nene Meru county na ne antu boingi iko karibu ya mu respect na mbene jarake ja kwale bumenya ate kwale konia be wewe ngo ne antu ba ne asura gutetera barai ba kurukire na kiama keo kiarige gutetera mbio asura. Mara mingi accident zetu ambao zinafanyika na tunaleta vita inaletwa kwa sababu hatuna driving license na hatuna insurance. Na hizo vitu ndio ambao mara mingi huwa zinafanya wakati bodaboda imegongana na gari unakuta watu tunaita watu wengine wakuje watutoe pale kwa scene. Na sasa hii sisi hatutaki kitu kama hiyo. Tunataka kama bahati mbaya accident ikifanyika usimame pale, pikipiki yako ikuwe na insurance, wewe mwenyewe ukuwe na driving license, ukuwe na cover ya NHIF pale no tegimbe chinga tukuletera NHIF atango ko tukajikumbo negotiate na NHIF na insurance ira tuinachio ngwetikia no service ire antu betu ba maybe bakuge accident bahati mbaya bra bajitwe sorry urabombi kwithwa bet treated in a simple way batirite thine nene sibitari na kabethwa baiki nkiripotra Uru TV Mbitamuthuri Muriuki. Mbunge wa Mbeere North Geoffrey Ruku nerite rutero Azimio rwa rais wa Kenya William Ruto gitio kirage batere akera Ruku wete Ruto nende rais wa Kenya na kuwa Azimio ndipo batere omwagitio ke rais Rita Monica Mushiri na ripoti. Mbunge wa Mbeere Guru niwe Geoffrey Ruku ni urauria uria wari muthamaki wa bururi wa vuka vereri niwe Uhuru wa Kenyatta kwithema gwitonya utetire wa bururi kuona kavinda gake ka wathani ni kavitukire. Ino ni vuvu yake ukora akiuga kiumia kithiru atike ararugama na Raila Odinga thiini wa uteti wake no atete uria ni muthamaki wa bururi wa kavinda gaka niwe William Ruto. Turauga gitio ni tuwe Uhuru Kenyatta raisi muritau nwanginyagia ave William Ruto gitio ta raisi wa bururi wa Kenya. Ni turamonde kuria Kisumu akiaria na njira irenda kumaanisha gutwitho tina raisi na njira irenda kumaanisha ndaratea raisi wa bururi wa Kenya mundu gwitwa William Ruto. Na varia Ruku araugaga kandi kavinda ka ateti kuretera ekari amie na ngurani mirandi ngurani ya uthii wa na mbere no ateti kavinda ga gwika siasa. Ni twakunengere miaka 10 miaka 5 amitere na nyamu igwitwa handshake ukithondeka BBI ndwana turetera manji thiini wa Mbeere ndwana turetera varavara thiini wa Mbeere ndwana tweka maundu mengi thiini wa ugugwetu Mbeere North tu turauga atiriri tu tikwenda cia muthemba ucio President Uhuru Kenyatta tuwe ava tukite maendeleo mamanji. Ruku ariti miario ino ari mwena wa Mbeere Guru kuria akuruguragia ndovori ya kairi iria isimbetwo gutethereria ekari a mwena uyu kunyibirwa ni thine ya mai iria makoretwe nayo. Want to ensure we are going to have as many boreholes in Mbeere North as possible. Tutakuwa na vizima
mingi zaidi hapa kwetu Mbeere North ili tuhakikishe ya kwamba hakuna shida ya maji. Tutahakikisha ya kwamba kupitia serikali ya William Ruto tutapata dam ya Kamomo ili tuweze kuwa na maji mingi ya kufanya irrigation. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kenda kumenyera muthetu na kuona maketha ya meya ya murimi abatire kwethera chimba na kuthera muthetu yowe bwaya kirentere chegiaki lusike gonda na Joseph Marangu ni atalambele biritanite kuritana arimi uro batire kurima urimbo kinende kire chunchikia murimi uro ume mariki watu antoto kwa mekinyune dirite trimana na talamba bare dirite akarandi yabo no tara murimi uro batire kwethera akirima munda yowe. Githomo kia urimi gikiega gitithiraga ni untu nou gikwagira na magita na nio ngugire Ruseke Gonda bena Joseph Marangu baitaga ngugi ya kuthomithia arimi twambairia na conservation kubaritana uria bomba kurega kundisturb muthetu paka atema miguru kana bakenja marinya twetumere nyaripa ya ng'ombe na tukapa link to the tractors. Ulimbona ndi bura tubaritana tubaritana ulimbura bomba kuona mbecha bakomba gwitethia bakaumba kuri ulimbura bwa shaman kwanda mbewe njega na maketha ja mathongi na kuugira na ndawa ile ciagirite kenda bomba kuona baite nene no bajukaye kinya murigo jwa kithomo kiege mbewe njega cia arimi cia kwanda baikayange twabaitana mantu ja satisfied seed kana mbewe injega cia mpempe mingao ibira bomba kwanda mpempe ira ithithitwe utaramu bwega parekia bakwanda oryo batwabaitana bakaugira munda juria irio bitirauma nikenda batikombweneria na bariki kwanda kwinenya utethio bungi bathitherio urimi bwege kithomo giokethi itwitaka ire tugaitana arimi mantu ja harvest barekia boketha antu akuringa irio nthiguru baketha bakionora ibianda rugene egitara kinya da kora irio biria nyangunia irio cio preserve irio kenda beka irio biao bobwega batekirite ndawa na Marangu nonete mogaruku ja maingi kuma antu bagutwiko gwata kithomo giki kiorimi twakinyana ndi mantu ne ja kugira arimi barari kuraja muno bamwe ontu mbua cancer singite ujomba kuthira ndawa itutumira no ticio batutumira bwega wo unandi uri muntu atete kugira na gwetia kire abron kira abron yacoke kire ngambuti kira ngambuti yacoke kire miwanwe ekurigiria rugo rwa rwijana ndawa ruti atonye metho tinangi ropes nikenda rya gutumira ndawa atumira ndawa itikumuringithia njara na kara kugira itubaire sha muno nya bakaugira muno nya bakariu bakaugira rutene ne direct kiruo akiri ngugi ejiri ibugweta na mbere na kuritana inyari mbaruju twina mbaruju vijana twina bo baruju na vijana twethera twina binye kundi na twita kuritana vijana no ngugi cia nande ngugite kuoneka na ituberete nyore mbwe na mbecha na bomba batethia nikenda bathirwa batiko bangake ngugi bonda kana ngugi igweto bichine wena vijana tulitene urabiomba gutumira ndawa bwega tubaritene ndawa eji bati utumirwana bati gwekirwa meusingana no tukure antu batu bakuru nande na ibakurima batimenye nyong ndawa batimenya Antonia Weru TV muremi ureome na kome kenywa Auno tukinye muthio ntuto chetu ngucokere nkathira ntuba kuthobatanirite na unito watendo yuru kirekire mubango yuaku kia hun beto mutembe Edward wanendo to mathithio ukari Purity Richard. Good night and God bless.